Bracost nó dhón, Jo chéist. Well is mis Abigail agus ha misise itách brunch o húlda túris. Bó waffles áling chun an rolle bracoste sear o chunig riamh, ha mi dul de chealt an gaibh mar a níú brunches furiste ach go ma bria. Hasing ule jódoch a bhí gúdachach bíoch rodáibh, ach a nniu hasing a dulca dhéanú rútbach na smílis. Smynich a húda cáil a bhfuilú mesolir an an céic CHURRAIN, ach suringút ich a húda lá leis go bhfuil lume lán maithas. Sé seo Bircher Muesli. Hanne mi smynich go bhfuil galach sin ach coiú. I hiarú de ními ha mi dul scríbach na CHURRAIN isteach go na bhúdaching. Seo am hís nach le cordar a móranach. Féimeising seo dhéanúr san an blasnach CHURRAIN. Sé bhí cin maithe seo san an thabhraigh leis go bhfuil a fuair. Agus ma hau déol ar lít, sé lít fuair a seo. Is deag go scríbach na CHURRAIN ha mi smynich go mi feisgur cópan go le CHURRAIN. Is nuair sin a sin na ceolachach go mi céthir brunches acam ar san an heachcoin. Sé workout a seo. Seo an jarmaiarach is ha mi go matholit mé ein sin. Ha údan aking in a hó ar son a churíis in Bircher Muesli aking is ha sintal a hórst blasan mílisrís. Féime mi na húdan a rúsgach héit at isteach gan a bhóla cúlaríis na CHURRAIN aking. Gydwch dyn na rúsgan seo a chamal eis a chud isteach gan a naving, le bach an cinnamon, agus bach an siúcar, agus biad coloch crisps. Ach, falling. Han húlan fatan is asa is scríbach leis go bhfuil nas book. Ha mi smynich go bhfuil mi dul a dheaching ar 3 úlan is hísing a mísin go leor. Fiacha mi in rús go horstí an an inach, han mi smynich go nó ringú. Umachrach. Ha mi glé hólit mi sin, sé crisp mór vi sin. Sé sin an úpar chrúi inús dísol agus ha mi dul a hatal isteach in córcaking. Chanin go bhfuil 3 cópan corc as a bhúlaching agus tí sin ha mi dul a chud 2 cópan bonne. Agus ha cópan Yoghurt aking cúideach. Agus tí sin ha mi dul a chud bachan vanilla. Wel, bach tór. Agus ha sultanas aking cúideach. Ha fys agam nach tór dynne déol ar sultanas mar sin gydwch dú dates a chhlechgach nó díoch facamachad. Agus chia seeds. Ha chia seeds cho árad san an san bhónne bead a tórschacha fás agus nuair sin ha chanta isteach go seoirse mar mílseach mar rice pudding nó semolina nó bit mar sin. Agus bachan maple syrup ar son blas mílis. Agus an sa bhóla seo ha cinnamon agus nutmeg aking. Agus ha seo go mac cúdramach gus an fáin na blasan blá a heic céic CHURRAIN. Seo nis. Agus bha sin go mac ferist agus ha mi ddíocht a bhiscach ó thula chala seo cúdarí chéile. Na gathdrach ma ha kwart byd cyn flwch yn rast o'r bachorga a fi kwart mar sin o'r nu'r heid asteach yn y fridge torsja a fi fas rydbach nes tŵ. Agus chanjala y kwart o abasoch blaste yn rast ach nu'r heid amach sa fridge bia creamy agus fetishing byd yn y chwrish. Ha mystal o'ch yr muesli acum isteach gwn y cnocan sio o'r sŵrin gw o horst y machlaw ma ha mi dol gwn y noffish no ma ha mi y dol mat y Granola ar son mo vracost. A mi dol gael rydbach rau me ge fwlwch gen y chrocan acing agus yn orsyn ffyd mi Granola agus rydbach y farwch Yoghurt y chwrish. Sé sio doi ma glasrich ein isteach go brunch gynnes dyd. Stoch gyn cyr mi Spanj bach alle isteach gwn yn iaing sio. Has sy'n diwri yn bonne y chyd isteach. Sio nis a sy'n y quad gleifa. Agus nis, ha mi dolwch yr crocan isteach yn y fridge agus yn a fating biad snog agus disol gain ar son brunch. Mae'r hal hyd y gyliorau, ha mi crutch gym i chad ciars gylior isteach ceihyrwyr yn y hyd as y fridge. Sio nis. Ha muesli nis y mach as y fridge agus apar grosyn simply.
Ha mi dul chuir na finishing touches ríis ach an hóiseach ha mi dul viscach a húla cáil dí nos an déanú caintseach go bhfuil ula I chéile. Ha sin na cuat snóc. Agus ha rúti cin coltoch lít. Lás go bhfuil yoghurt is corc an sa muesli ha seo. Ca mi seo yw lán ar san dras. Ha mi dul chuir bachan yoghurt ar a bhúlach, cúideach. Ha seo tuairst gút rúd bach a bharach protein. Agus ha sin na cíolachach go miú lán ar son barach úne cúideach. Agus bachan granola. Ha fysach I ddim dul gra rúd bach a bharach crunch. Ha seo uafas o'ch hen fálain o'r han y cnúhin magút, chia seeds, agus yoghurt, agus ha fysach I húl dynne gwyl cwran magút. Cnúhin y farwch, agus crafach cinnamon. Gydwch di seo agl amach mar nachal I jailer cws cinnamon, so ha fysach ym nachal o húl dynne jailer cinnamon, mar mi hun. Han mis mynach na gyfal Ysbaen fach a seo môr gylior ar san seo, ach fiach am iar cwy. Ha seo cho creamy agus fádain agus ha fysach yn caim seo mi lán ar son dras mór.